Dobar dan i dobrodošli na ovaj video na kanalu. Danas sam za vas ljudi pripremio neke zanimljive činjenice o kafi. Ja sam još uvijek bolestan, tako da ne zamerite na glasu. Ne zaboravite da lupite subscribe, da ostavite like i da napišete neku temu za sljedeći video, tako da uživajte, krećemo. Prema legendi, Honoré de Balzac je pio 50 šoljica kafe dnevno kako bi mogao ostati budan i nastaviti pisati. Isti broj šoljica kafe dnevno pripisuje se i francuskom filozofu Voltaireu. Svake godine u svijetu se popije više od 500 milijardi šoljica kafe, a više od pola se popije uz doručak. Kafa je izvorno bila smatrana kao čudotvorni lijek u Jemenu i Arabiji, a ljudi su je pili samo na savjet ljekara. Mnogi su je doživljavali kao stimulans za religijske vizije. Amerikanci su vodeći svjetski potrošač kafe. Oni popiju oko 450 miliona šoljica kafe svaki dan. Druga dva najveća potrošača su Francuzi i Njemci. Ove tri zemlje popiju oko 65% kafe na svijetu. Ako se ipak uzme u obzir potrošnja kafe po jednoj osobi, Finci su apsolutno šampioni sa gotovo 10 kg kafe godišnje po jednoj osobi. Statistika vezana za ljude koji svakodnevno piju kafu. 68% ljudi popije kafu u roku od sat vremena nakon što se probude. 57% ljudi pošećeri kafu. 35% ljudi pije crnu kafu. 3 od 5 ljudi tvrde da ne mogu započeti dan bez kafe. 1932. godine Brazil nije mogao priuštiti da pošalje svoje sportiste na olimpijske igre u Los Angelesu. Ipak imali su kreativnu ideju. Brod sa sportistima napunili su sa kafom i prodali je usput. 40% kafe na svijetu se proizvodi u Kolumbiji i Brazilu. Ljudi su počeli dodavati mlijeko u kafu 1600. godine, kada je jedan francuski ljekar počeo predlagati ovu praksu svojim pacijentima. Prvobitno, kafa se jela. Afrička plemena bi zrna kafe uvaljali u loj od životinja kako bi dobili energetske loptice. U svijetu najviše se trguje uljem, a zatim kafom. Suprotno popularnom mišljenju, svijetlo pržena kafa zapravo ima više kofeina nego tamno pržena kafa. Kafa je psihoaktivna supstanca. Velike doze mogu izazvati halucinacije i mogu vas ubiti. I to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ja se nadam da vam se klip svidio, da crnče neke nove stvari u komentarima, pišite teme za sljedeći video. Uživajte ostatku dana i pozdrav!